Хайлы кил жур тавражынжеде пиде азырғанулы болмала. Чрезвычайлы лаурудыру министерствен чываш ендри уйрменже ишлегензем, шубашкарды саат пахча хужал хезіне шитсе, шинзіне вучулумран мінлі азырғанмалыне тебірғутазы илдерджіш. Типне гурок евыштем дураджезем, дачызенже хельга жибе шакнашкалда замарлық чилай буғынать. Пужар хырушсырлығын уйрым ерге ваилне тапқырда ана шундар майурамаш. Уйрымақ варманда тада он живыхинже. Кывай чертмеде, кывар жинже абат пожермеде ерек памашы жылав жезем. Сатпақча жезен колыс пірлежіве, теп хулан кындыр хевеляныш районенже, варман живыхинже вырнашна. Шавымбада тірлі жару дачы хужезене тюремін бірза девет. Шашлык ажаланы жухнеде азырханулы булмала. Кывай чинжи абада кел журтран пилик метр айкенерех пежермеле. Сатпақча хужизене пужар харушсырлы хергезене тебір хученя заилдерджеш, азырхатару хужизем валешреш. Хальхи вахытра дачыра дыржаганзем хайземде вуд пер хыпса илзен төбе еребе шундар займа булдарныне аван жухлашы. Тазада степпер шундара пыр тазатных ишен почка зенже. Тот калаймарым пужа хурушлых неинде уна телевизор бе каждый раз калаще шавна соблюдаты вапер юрамаш тут мензене шундарма керек мле штагели унда шундарма юрамаш. Типне гурыкпа хырыктурада печкере шундармада зинмеші жылав жезем. Ешулы малхасага асран азырғанза сағал жарын деп тумалла жүпшаба. Чываш ендре тақшындымба жумыр жуман. Шавымба пәджік вуд хемрен тивзе илзех хырушы пужар духма булдарать. Жылав жезем азырғатарны бе дачы хужизем дегелі жеші. Шандалки де шильде и самый, конечно, юрамаш, наверное. Сатпақча жезенеде, шылав жезенеде сығырлендерегенні тадақ табур. Дача зенже пиден умаке прақсағварны участксен вет бур. Везенже пужара тухсада, шинзем гурсатна айкинже юлмаламар. Тюрих шыңғырлаза пілдермелі. Шагынбекі әші пуше иртерне ғышытна шинзеп пужар хорушлығы берги пілнене туйынат. Мәржіндезен везеп телевизор ба, радио ба, биден умай илдеші. Сатпақча жезен колыс пірлежівінже ергене басна курымлы тісліқсемех шук. Дачызем варман бачы гелензе дыныран, вазен хушынже вучулым чулне бюлеген суғаланы каза булмала. Шылбулинде шылав жезен куже ділне лекмеревал. Кой дубарейда духнезем, пірлежі ердюжі батне шируба духеш. Чываши енгаларым валле Алиса Александрова, Екатерина Ангалакова.